na no yen for interview me da ase obi atwifo wa na wona mbonten no obusebusa questions amammo no hu ne san osese ni di president atem no do no an kwa go onwe di sa asoso oshi na moso mu mu onye generals moni hu na mu hu ye yento eno ntwene Captain Smart atran the radio station so aka se mukuo no eye nkwase ekuo entu onno ne no wadwonkyina obeka se awo akufo do ne ba umia atake no so mbekuni dia wutimi ehunyansa se munyimi ya actual letter dia bobontin ebeka sasa ban enye hu bibi nyansa ba mesi ku na matin sa Ghana generals association munna mu jimi sinipe uyasin na mu useless me na meka munsumi musu jimi for bi ni wiase adentia nyansa ni bie ni me nyo bi enfrim because se nyansa fo mu a se de Ghana generals aduma na koduru no ka omo ye hu bibi atu ho na mo de deda mo hwe de Ghana eko se generals no emu ache ye wo omo ye tribal ye wo omo ye politics ye wo omo ya to mo tuo mo ka omo so de ni bia ne se party party B uko hu bi we hin mo ko school no as a journalism no se ne ye kire mo minimum se mo kenkan book musua de e wo social media ne ade munim journalism aduma muti ho bombum ene jimisem de ma tro letter obi abeta ne radio station so ni TV station so akache the whole Ghana say as a sitting president no on fine ni hunu but wajina beka say president no e penekuno one ne vice e penekuno omambe ni wumi na journalism association no mutu ho mu an timi an faleta ma meka say masa ba bia wo de kona no odin uni evidence bi a kire say papa ne ne bo pass e metrete utu we enkofo wa di o musika enkofo wo bo mu kwasia enkofo wa di o mu musika wa di pa remfo a wo ye o social media ne u TV station no wa ye so duma bi wa ko du obisika wa ko bo obi kwasia ne nipa ne bepa ora se bia obabu a na se obepa prewa akufo do ne ba umia ofi so mu won wada do mu na atonko fotrim na mo journalism association no matinye hunyansa e so release abase wakachem se mo kwa magimi Captain Smart se mo ko no nyansa ni bi ni ono kai de o kai na me di kotum se nyansa fo mu a kasa brenka ma frɛ no o se wo nyo de but nka matimi asiw no se o sai maduma o me maduma na brass on kam ko na wo sai maduma no asanyansafo no ka wo se ka wo frɛ no court mo memra eni ni di memra kyene de baabi a wo so offer eni baabi a nse so offer ana mu go na jimi na baabi a madi national security for mu ya wo so ne se mo so mo nwene asem security for obi etimi asem we to omampani so a e wo se ofro omampani by this time ka wo se kama free president and the vice now be in some ano say obi se makotreten se mbeku no sente sa me ekochi nipa na wode asem ne baaye no obeka ne public no ye go fa won so na baby po wo evidence na e kire se kufo ne ball pa no obe identify mutiti ho obi anya hu video nobody ma sha 4-5 days ni me adeni se mitimi tamoa na me hwe de ekoso omo fa video Captain Smart part no ana omo jomani se aban ne pese obekum wo ye hwan ya aban okaya chechemu se aban no ene nkofo set trap se ye de pa no national security mo ye de se monte ya mati wa ha se de okaya na monte ya mati wa ha mo pope ni video ni bi mati me show ni kwase video no because me tia na me homu akwa eyegu eye kwase video ma me timi show na
Sabi nyansafo etie mi no ametie sabi kwase video we because nyansafo na etie mi bra go fi me da ase na me nshirawo adenti na moti ho as a journalist musi mu na musi maye ku na munimu mra na mutimi tenase na sa ba akofo we etim betrete the whole president na mantimi amfre president ne ba say obi se mabo pass ye goku no etimu meyin se mfo bia no as security for no national security ese mo fre president ne ba na mo fre no number yu mo no wi a ma fre nipa na wodi allegation ato mo so no mo so be yin hu ano wa cheche mu se moto pa no mo se mo bachi mo sa ye obo meeting na meeting ni na egu ni na so se mo ba se mo kuno na mo sa ne ko tumu bi mu ti no mo babo pa se moto pa no na mo de bre se kan hyem na mo da koma omo mo ni nda woni bi na omo de awo na kuno wa kasa mu yesim we TV station all Ghana journalism association no entimi ameka wo wontin say no ye condemn wasem na wo kan ye no mu de wo so onwo ku nu kura na asanyansafo a munyimi gimi ye no mo fa ne kokot na so so woni kaka tete mu na magimi nyansa ni bi ni mu ku nu etimu good evening bro na ho ye de aze mo fa ne kokot onwo ku nu but emra betimi din ani na di na wogu mu hufin no asa association no matinye hunyansa na manfo bo baso munna moto na jibi na mo mutimi so letter e de by say Captain Smart si atrete si ebeku no kofia do man so atrete no ti no aban enhwe bibi no nkamfa ho mu ya jimifo or the sitting president na ba mu say president abo pass emeku no mantimi ankom ankondemo mantimi amfre no mantimi amfre ne mranim muti ho ase musi mu yekuo hwan na ti Ghana Journalism Association hwan na ti ho no a oye nyansani on kan kyerɛ me omra bonte no meka kyerɛ mo because ehu se mu no se mu ade am panie se nyansani wo mu a ka Captain Smart by this time go the jail abai so won fi no because oye city president oye attempt bia pa near the politics attack abai attack say ai MB na MB 4% mo de netum because of enokra worker ye wo journalist e wono abetra bontin abetra edwom akase wo twentro edi guma hama so oni nkofo ko trans dem bopo yantimi amfre no mantimi amfre no as association munyimi se maduma na moye ne so Ghana ni a enkasa brinka ma friend de da mantimi amfre no it is say the all can ogu nkrofo ni mu asen de all can wo be da mu se de kan yi no eye no kre ana nye no kre mo betimi afre no e wo mranim no matter how so wonyo mu ko no mo betimi de mra akoko to say wonyo mu ko but wo buku na mo mo dwon manimu ase nyansa na e kasa kire mo no na muntu ho na mo ma dimi dworo na mo ya trate mo dia me say ka me bomba ye se nkombe kunkum akoma akora ogom wo mo na di wo mo sekan ko mo kunkum mo kasa enka o ma kumba akom yelu mi ensa mani ba mo so amanfo hye sumase e di sa abone no na mako obi akotam o ma ko twene nkwase ambra e wo ne hotel wakodi ni twe na obi abopa na je de abe papa se na shirka ase se ka no kwa